وەکو ڕۆژنامەوانên دووکێ وەکو دەنگی ئازاد دووکێ حتا نهو منەشایە وەکو پێتوی کیسا وداد ببینە خوددان هەرچە هەوڵ و پێکوڵێک ژیمەکرد بنەوە دەرئەنجامên wan yanî çi bi dest me nekeftiye. Ev jî wê gehînîtin ku her tîroreka bêhête kirin yan her kuşneke bêhête kirin yan her berzekirneke bêhête kirin bikelên wê nehêne destnîşankirin û nehêne desteserkirin wata desalat pişt evên bike vê kiryarê henêne. Ji ber vê jî em desalata Herêma Kurdistanê û desalata Duhokê berpirs dibînin hember terorkirina Vedat Husên û heta nûke jî bêjîne wan ku şermizariye ve bikerên evê tawanê destîşan nekirin û nedayne dadgehê ve. Yanî giştî keysa Vedat Husên her sal tête velvandin û her sal behs tête kirin ku Vedat Husên çawa hatiye tîrorkirin û kîrê hatiye tîrorkirin û kî pişt evê keysê yanî tawanbaran ku tuhmetbar e bes mixabin yanî em neşiyayne kesê bideyne dadgehê wekû dengê azad ve malbata wî jî berdewam dibêjin ku desalata Duhokê ve desalata Herêmê li pişt evê tawana hene kirête ji ber vê jî ke li ser yasayê ne kes neşêtin wan desteser bikete ve. Yanî ev xwe jî nemana baweriye nemana evê pirapeywendiya wat navbera xelkî û hikûmetê dihayê we tirsandina dengê azad e tirsandina rojnamevan e tirsandin û toqandina evî xelkî hene ye ew ê ku hişyar bîtin ew ê xwe li kês û mewzu û mesele û pirsgirêkên giştiyên Herêma Kurdistanê tiyete xwedan ew ên ku pêkûlan dikin rûyê rastaqîneyê evê desalatê yan van kesa yan van dizî û gendeliyên wan aşkira bikin ji ber vê sanahî têne terorkirin. Her kesek ku berjewendiya wan bixte bin matrisiyan da helbet giyanê wî dikevîte bin gefan ku Vedat Husên û şehîd Vedat Husên jî kesê yekem nîne we ez bawerim kesê dumahiyê jî nabîtin. Terorkirin û şehîdkirina dengekî azad hezaran dengên azad lê peyda dibin و هزاران Vedat Husên hûl Duhokê û Herêma Kurdistanê hene. Ya rastî debêtin civak hemî bêdeng nebît li hember van hovatî û şehîdkirina rojnamevan û welatiyên sivîl û dengê azad û xelkê hişyar di serî yanî civayê xwe fişaran biket û beramber da erkê rewşenbîr û rojnamevan û hevpîşe û heval û kes û karên wî jî bi rastî yanî fişarên xwe yên yasayî berdewam bikin ji ber ku em dizanîn neşên cekî rêprîva bibîn nedişên meselên darayî da rêprîvan bibîn tenha rêk me heye yasa yasa jî nihû ji yer kontrola wan de belam berdewamiya fişaran berdewamiya nerazîbûnan berdewamiya dengên bikom çêtin hindek caran ev waqeê teelê henê heye biguherît û hindek rastiyan aşkira bikete ve yanî rojnamevan hemî dema kesê yekemek ku dibîte hedefa dezgehên ewlehî û hikûmeta Herêma Kurdistanê ve li dunyayê hemiyê jî bawerim yanî rojnamevan zêdetir matirsil ser heye taybetî jî li Iraqê û Herêma Kurdistanê ji ber vê jî rojnamevan dibe zêdetir rojnamenivîs rewşenbîr çalakvan dibe li ser van pirsên vîrengî şehîdkirina rojnamevana welatiyan bihêne deng çiku baş dizanîn yanî duhî Vedat û ev û ez û subehî tu yanî evel dengên azad ditirsin her kesek ku baş nebît rabirdûyekê baş nebît kesekê diz û gendel û mafya û kesekê xirab bîtin helbet û karê wî aşkîrakeke rojnamevan e çalakvan e yê destê xwe bivan hemû melefabet rojnamevan e ji ber vê jî em çavarêtên yanî ev rûyê ve jî em bîn bibîne hedef yan kesên dî bin bibîne hedefê evan destên henê yên kujek ji ber vê jî kesên yekem ku bêdeng nebin divêt rojnamevan bin. Şehîdkirina rojnamevanekê şehîdkirina welatiyekê şehîdkirina çalakvanekê helbet xaleka reş e we ji bilî xaleka reş heybet û sumeta me jî têxite berber pirsatiyê li civakan nîvdewletî yanî li welatên eqlîmî û li dost û hevalên me evên ku me bi çendîn salan di peywendiyên diplomasî da bi dest xistin şiyane hindek hevkariya me bikin. Ev êkî şwan xalên reşin evên ku welatên biyanî têda dest ji me berdayîn yanî dibînin ku berdewam kesên azad kesên hişyar kesên dengên azad hebin û dengên dilêr hebin têne şehîdkirin ji ber vê jî heybet û sumeta me jî xisiye dûn matrîsî de belê bidîna min ev hemî bi wan hiç arîşeyek nîne ji ber ku hedefa wan sumeta Herêmê nîne hedefa wan tenê berfirehkirina pêgehê xwe û destdanan ser hemû kayeyên jiyanê li vî welatî. Bele tîrorkirina her rojnamevanekî
هر وسا شهید بونا هر روزنامه‌وانه که جه بناف آزادی و دیار نبونا بکو جنوانیان سرکی راستی جه ابد چتخانه به چنده دا که دست خو دزگین امنیم خو به توانبارن و ابخو بکو جن سرکیان اوان روزنامه‌وانه مدید گلک روزنامه‌وان هاتینه لکردستان هاتینه تیرور کردن و شهید بوینه جه بناف پیوا راست و قلمک آزاد دا یک جوان مداد حسن لنیوا روزک گش لباجر دهو که هات رواندن و دو پشت هات شهید کردن. اواب خوجی و پشتی 4 سالان که حتی نها به گوش نویس دیار نبوینه اواب چندت سلمینیتن و یا گل کارون آشکره که دست حالات خو هر واسه دستگهن امنهاین خو برپرسنج تیرور بونا مداد حسن. لواجی هر جکه بنورتانها کردستان بگشتی و تایبت جی زون آبادینان بیجین جهه که مترسیدار بویا جهه که تندکری بویا و سنوردار بویا بو کار روزنامه‌وانیه و داد حسین جی و چندین روزنامه‌وانی نمونه دیارن بو و چنده که هاتینا تیرور کردن و هاتینا شهید کردن لواجی بله تیرور کردن و هر واسا لیدان و گرتن و تهدید کردن و ترساندن چه شویه که کاریگری لدنگ راست نکن راست دبید سنور بیداد سنور دار کردن بله اما گشکرن و زیده بونا دنگی ده هری دنگ راز دیا بردام بیتن بونمونه جی پشتی بداد حسین هاتیه شهید کردن جپیناف قلم آزاد جپیناف دنگ راست مدید لپارزگاه دو که ول کردستان بگشتی 1000 بدادندی درست بان 1000 بدادندی هاتن سر جاده و کار روزنامه‌وانی به شبکه آزاد و به قلمک راست کرد 1000 بداد و چالاکوان و روزنامه‌وان اندی هاتن و گوته اوی گندالیه گوته اوی دست حالات خوسپینر و دست حالات دکتاتور استوب لوانجی دبیت کارگریه که هبیتن بله اما وقت شبکه گشتی دنگ راست و قلم راست همی دمکی و همی لهمی جهان دی برف پیشی تو اورانه واسیتن و هر واسانجی اوجی جبو خبات و کارن چالاکوان و روزنامه‌وان کردستان بگشتی و تایبت بهدینان زفریتن که نه هلای اخینه و داد حسین بریجیتن و به هر وب بچیتن و لسر کاری وی بردوام بوینه و بوینه بردوامی درن ریکا و خباتا و داد حسین و چندین روزنامه‌وان اندین هاتین تیرور کردن و شهید کردن. ریخراو نیو دولتی براستی مبخوشی مجه پرسیاری سر هیا و مجه گمان پراستی از پراشکایت بجه مجه گمان سر هیا چون که پراستی و 4 سال در باز بون اگر دیوچونک گر بیجی دیوچونک واسه کاریگر نبویه زخته کو فشار که واسه یا مازن نبویه کو بخنه چر دسالات کو بگوجن روزنامه و مداد حسین دیار بکن مخابنی و اما اولش چتا بنوی یعنی براستی چتا دوی خانه دا کو اوان ریخراو نیو دولتی برجواندی دیگر دسالات هنه براستی یعنی عربو چی اف ریخراو نیو دولتی بون من ریخراو امریکی اروپی و گلک ریخراو آزادی را در برین لکردستان هنه بله نکارم به شبکه باش کاری خوب بکن راست کاریگری آزادی را در بین کل کردستان یا تسکه یا شبکه برچاف یا برفرهنین سروانجی هیا بله اوشن زیادتر چالاکوان و رخراون نافخویی کار بکن بله اما تانها او رول نگرایه که بشن که بیجین بله راست کاری که باشه کری بکوشن دیار که نخیر راستش مجه کمان سر مجه پرسیار سر پیدوی باشتر کاری خوب بکن اما لسر چالاکوان و روزنامه‌وان نافخویی وکی تو زانی یعنی یا دیاره کوچ کاری وانی سنودار کریه اما کارک روزنامه‌وان کارکی بکتن چاودیریار سر هی گفین سر هین و کی بدات حسینی بده شهید کردن یعنی براستیجی همون روزنامه‌وان و چالاکوان آزاد یعنی کردستان تایبجی بجن دورا بهدینان لبنوی مترسیدانه و تانها مترسیمایه کو بهنه تیرور کردن یا بهنه گرتن و گف کردن حتی دومایی که اف گفن کو دستالات روزنامه‌وان و چالاکوان کردن اما چالاکوان و روزنامه‌وان بهدینان کاری کردی و بردوام بنجیل سرخبات و کارو چالاکین خو بله براشکاوی دبیجم رکراو نیو تایبت رکراو نیو دولتی اون کو د خانه آزادی را در برینی و مافین مرووی و مافین روزنامه‌گری دا کار کن کم ترخم بوینه و کار خوبک پیدوی نکریه و اف دم چویجی بالگای لسر او چنده که اف 4 سال بورینه تانها نه کیس بدات حسین و چندین روزنامه‌وان اندجی نگهشتی چهارسری و نگهشتی هنده که
بکوژنی بهینه دست نشان کردن لوانجی کاروان یه آست پیدوی نبوده براستشی اما وقتی من گفته چالاکوان و روزنامه‌وان ین دهو که بنیان ین دور بهدینام گشتیان ین پارزگاه هندی بر کاروانی سنودار کریه او کری او جهادی ببوچونا من او کار و خباتاش چالاکوان هاتی یا کری یا انجام داد دبیت که ماسی هبن یعنی اف که ماسی زیاده دچنا دخانه اف صراع سیاسی که هر حزب یان هر گروه که چالاکوان و گروه روزنامه‌وان تایبت بخوانه بونمونه چالاکوان و روزنامه‌وان حزب که برگیری روزنامه‌وان و چالاکوان حزب گادینا کن اولش تشک دیاره پیدوی ام رخنه بکن اول چنده او چنده نافمندانه مینیتن ام همی پیک و به هفرا برگیری جدنگ آزاد و جدنگ راست و قلم آزاد بکن